Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakhasi Students Union Kalakarpat aka Sorka Jila bakadiban pitngor bahay ki kinhun ki bashim kabui ki samla ka jila dak bakular ban aikam ajam nani ban ajing hikai klem jing sio ka KSU Kalakarpat yakani naka Sorkar hadian ka wei ki jingja ka badang suggestion hak ba arngot ki khna puli na jila ki balit puli hak wei ka school ka badan Mandya district jong ka Karnataka ki lakhlat nak babam ki jingbam balongbi balasam hak hostel ka bakisa U General Secretary ka Singh usamla Donald V Thaba ula ajing mut ka Sorkar bagadi banthau ka rinsan ajing tip nak bantag do ki bamut banit puli nilit tray lit kita shabar ka jila ula banjuru bakadan kam bandan ka kinhun banyalam ni ki brio shabar ka jila la kalong ni ki balit tray lit kita ni ki balit puliru nakliang jong ula penpau balingba kani kani rap ban bud dia ni ka jinglong jingman jong ki brio na ka jila ki badan shabar Nikong aku akan keren suai ke ba mangi ni bilang di nikong gitip di social media jadi di news ni mar kum tuahi ni kontak di kot jingin ko Bangalore unit isu Bangalore unit magir kilatip atau kita makin late watch gitip di kuma play news kuma ingat katu ke jimbam ke balasio kita terapi armut mesin biladu di meneng yang yuk kubur baru kita kena ibarat di hospital kila yuk discharge dud but lasem tayo kinwal pai no sepuluh kali ya tekani kadi katumka jiktip ke bah lah ha ini nak kalian ki isu Bangalore unit lekawi ki jisro kalong bah apa hidden kino ki groups nomor ibu na ki agencies ki bashik pa ki samla ki jungi entang ban puli riwat ban lek ru sabar juga state penting ingat lagi apot kiba kim kiba jinjar kiba kei kiba syakular kalau markong kambe kita tengah try ga government ga haban monitor hai gini ki groups ini ki organizations ini ki agencies kiba trade gini ki cekam nomor ba teng ki syakular tangan yo toy ledi simat ini ki agenda ki jengki ndrekan mentoy siapa ni yang diberi bujongi ya tharai ka sarkar ka dan kam haban monitor ko dini nomor bala da pitik madaliru bilanga pun dili kis haka ba teng gi ang beginyo kam hangta ginyo kam na di spa ginyo kam kum domestic help rating teng mede ka kal kadai man ka case human trafficking isu teng ka hab isu deli unit ka haban shim gum gini issues menyakaran bagi ka special police unit for north east region di ka government ka haban monitor hai begini nomor kehabdan kan ka portal ru ban register ya beri ujungi di balik ini di balik shabar ban monitor ini ki agency seni ki group seni ki organizations iba yalam dan kadai kum ke charity dan ni kum jung push jumpa kita jika kamai jakpo ban yalam ki beri ujungi shabar puli dan ni ban lek lek bagi kita kena untuk bersama pedung ya para Hindu ideologi mo juga ke ijing kani so ujungi ti lada kalong sya kumta ba i sanskritai siki ki pendrung kata ka jingit nyam gujungti haki kena jungi di kamut ka process of brainwashing dan itu process of assimilation gujungti hakaba kin pelong no iki jungi bikin kilat ya la kajong ka tumei ya la kajong ka jepundri la kajong ka riti ke dustur berperuan no sya berkomim gujungti ka lifestyle gujungti Dekani ngas kejeng sko kejunga de kamdei na menta kejeng mentoy jeng itu ki kena andre gede kejeng mentoy nak menta kejeng temu lani kata ka agenda ka objectives kejeng so kaya nunggu juga nih segi ka sarkar ka hapon tokit andre lada ke organization organization syar na kadon syar ka kejeng temu ban yarap kita ki bodok ki yo kata kejeng na kejeng start ka ban ni bahasa khamat ban Resmutu ipatba ai ke jingmu ke jongka. Nama ko mga laong himne pa delong de menu de wat mangi ki isiru ka dengi. Ha ai kena bikin pulis sabar ne di tre sabar. Sarkar hapan monitor. Hapan monitor hapan pek. Lang ba kenu ka kam ka ba kini ki bri gile la de menta ba ki le business ni lebih gile ka charity ne di gile nam ta ka lagi don kata ka ulterior agenda ka jongkiru sarkar ka la ban Jadi bakala kala mati lakam dan bayalam bakala kala mati lakam.